Inka mina tsintseni bilawara ya khumembiri nakona ku Africa wa vulavula ka mgana lona FM mina ni khalanga pet Mathebula ewarisima wa jimo xithanga maxingirtano wa jajana makunela wa ndandatsi ha kwamkhela mingiserome ka va kha ngisela urila Gauteng eMpumalanga of West Limpopo eka maja hala ka va masala na va lesiva u yingisela rikwele a khensa swinene loko hlawula lexitichi lexi ka mgana lona FM makomba ndlela mina ni khalanga hi fambisa sweswi ku fika le ka awara ya 14 nhlekani lo kambe namuntlha hi ta humanyana laha ka 10 minute ku nga si ba awara ya 14 hi nyizela vatikwaxetleli va ku mpimanyeto hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela 13 minute ntsena ku pela awara ya 12 xana namuntlha hi khomete hi mhaka ke hi khomeleti ba African National Congress lava va tivitanako working committee ba teke xiboho xa ku ku na mavito yo karhi lama nga xaxametiwa ku ma ta hetela ma pfuna ka swifundza swa KZN na Gauteng eka vandla ra African National Congress va ri leswi landzela minjhekanjhekisano leyi nga hetelela yi va koho ka ku vona leswaku ku langutiwa hi vuntshwa matirhelo ya vandla leriwani eka swifundza swoleswo xana leswiwani swi ta va na nxungeto kumbe swi nge vi na nxungeto ke eka timhaka ta vumundzuku bya vandla eswifundeni swoleswo swimbirhi ke nako miri yini hi swiboho leswi nga tekiwa ku fana na ku va ku susiwa va matsalani va swifundza leswiwani xa Gauteng na KZN va susiwile tanihi va matsalani va nkulukumba Ncisa na nkulukumba Mtolo hinkwavo vumbirhi ka vona tanihi va matsalani a va ha ri kona ka switulu swa vona hi ndlela yaleyo xana swi vula yini loko mi languta xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ra African National Congress hi ta ringeta ku bula na vona ku nga ri namuntlha kambe hi ravuntlhanu hi mhaka ya ku veni ku langutiwa timhaka ta ku sweswiwani namuntlha va le ku vulavuleni hi timhaka ta mpimanyeto loko a vulavula hi timhaka ta mpimanyeto hi ta bula na tatana Miyalani Holeni kusuka ka Ntiso Consulting hi bula na vona la hi languteka timhaka to toleto ta mpimanyeto ngopfungopfu loko hi languta ku xana Afrika-Dzonga hi nga ri xaxameta tanihi tiko leri ri nga chona kumbe i tiko leri ri nga na swa mandleni ke i mhaka leyi nga ta vulavula hi yo laya ka 5 timinete ku bela awara yan'we nhlekani lowu se hi ta va hi kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo se timhaka to timbirhi ta vandla ra African National Congress na timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali 24-25 kahle hi 24-25 kambe 25-26 n'wina mi angula mi ku yini hi ta mi teka hi hafu ku bela awara ya 12 hafu ku bela awara ya 12 ku fika awara yan'we mi ta mi kha mi vulavula mi dzika hi timhaka to toleto n'we hi kwala mi nga koho hi ku hi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa tlhelo rero ra timhaka ta n'wina hi ndlela yoyoleyo kasi loko sweswiwani ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 ni kombela hi vulavula hi tin'wani timhaka leti ti nga khumbeku leti hi vulavulaka hi tona sweswi hi hafu ku bela awara ya 12 hi ndlela ku hi kota ku twana teti n'wina mi nga na toho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi yingiselaka mi ri kona hi ndlela yoleyo timhaka tin'wana leti kumbexana hi nga tsakela ku twa kun'we mi khometi hi timhaka kwala mi nga yingisela mi ri kona se hi leswi hi nga ta va hi kha hi fambisa swona nhlekani lowu mingixerome hi ta va hi kha hi twa na wena ku angula ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona nomboro nakambe 0860 002543 eAfrika wa vulavula ndzi ku haxela wona kusuka laha studio 2 hi le Polokwane van'wana va ku hi le ntsinda wa xifundankulu xa Limpopo Limpopo ya se rito loko la ta kota ku ri hlaya ri languti hayi Limpompo hayi ku hava sweswo Limpopo ma yiva mhaka ko sa hi ku tumikisiro mena 0860 002543 ka ha ri na vanhu va ha ri la ku hi timhaka ta load reduction hi vulavule ko tala la ku veri i maendlelo ya njhani langutanani n'wina tanihi miganga mi tivutisa ku xana mi le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka to toleto ke ta ku hakela kumbe ku ka mi nga hakeli gezi handle ka swona swi ta mi dlaya xinyami kwala mi va ku mi yingisele mi ri kona hi ndlela leyo 0860 002543 tsano handle ko voyamela etlhelo rin'we Africa wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga pet Mathebula wo sungula hilo hi nhlekani Aye mash. Mwingiseri mpfukeni Epukile. I can't Ngoba. ya epukile
mina vulavula hi mhaka ya vantshwa ya na swi twa ku veri va lava ku nyikiwa chance ya ku va va fambisa la tikweni se a ni ku ka voho i mhaka ya kahle na mina na vona na yona ku impela va fanele va nyikiwa chance ku na vona va fambisa eka timhaka ta tiko ku nga ka vurhangeri bya tiko kambe a va tivi leswi ku a va nge landziwi akaya a va nge landziwi makaya va ku tana mi ta hi pfuna haleni leswi vulaka swona why ni vula leswi na va fanele va nghenelela eka migingiriko leyi humelelaka kwalomu va tshamaka kona kumbe kwala tikweni ka swa tipolitiki mihlangano leyi va ku yi ri kona la ku hlawuriwaka vanhu va ya na le ku vhoteni hikuva a kuma vanhu lavatsongo i ku a heli ku vhoteni va ku hayi ma ni nge vhoti hi ku a swi ni pfuni nchumu se a ni lava ku tsundzuxa sweswo ku loko ha yima na swona ku himpela vantshwa a va nghenisiwi ka vurhangeri ya a va tivi ku na vona va fanele va na xiave lexi va xi tlangaka va nghenelela ka leswi humelelaka kwala tikweni loko sweswo swi nga ta va pfuna a va nge landziwi makaya ku tala mi ta hi pfuna haleni se must fight for it va nghenelela hi ndlela yaleyo mhaka leyi taka na yona yi na nkoka ngopfu yeleyo mingiserome ni ko va nkarhi wu ni vondoka ku nghena swa mavhengele la kambe ni khensile loko mi te na tlhelo rero mingiserome inkomo papa ya khensa swinene i mhaka yin'wana ya nkoka ku a mi nga landziwi kaya ma vo mhaka ko sweswo mingiserome mgana lona FM makomba ndlela mina na wena hi ri hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka mungana lona na FM makomba ndlela hi ku tumingisela me ku n'wangulo wa wena wu ri yini kwalaho nga va ku khuyingisela xitichi lexi ri koho un'wana mingiseri hi loyi nhlekani na vaxomi bali ayetsi va mpfukile na valava n'wina ke hi pfuke ku ya kule ngopfu rito ra n'we ra tlhava mani leswaku ka swilo hinkwaswo ka rito xikombi xi ni zamile se mi vona ku a ni nikiwangi yini i vulavulelo njhani rero mara a ni loko va thola ka munghana lonene khale ya ri radio tsonga va ku vala munhu loyi a nga tokota vudyondzisa ni va tlhava tsala nakona a tlhava na rito ro yelana no haxa ina ri fanele ri ku tala rero ra tlhavuli rito rero a wu mbambeni ri ku wo va i karhi hina va hi nga vanhu va swi rhapa na swinerekisana hinkwaswo hambi ni ri ku rimeni a wu mbambeni wa switohwani se tinjheni leti kalaka kahle nkarhi wa toho mi ri mukhometi sivarani va wa hi mpfula leyi nga ku neni yini va hi ndlela leyi hileswaku a no ringeta ku tlhelela endzhaku ku ntwe muganga vulavula na vayingiseri va ka va vula va fananisa mfumo wa khale na wa sweswi hi ngo vulavula ntiyiso wa titiva laha wu nga tumbela kona mativa ho va na xidyan'wa xexa xi nga siya kokwa ntsangu xa midlili thava n'wina mi famba ku matiko a ni twe mukameri ka Gautrain xi laha ku hindza ka n'wamatatana se mpela va ka hino kusukela hi 1994 ku xinyata mpela mati yo tlhelela lwandle mati yo tala so tiko hinkwaro njenge hi ku rila hi mati tiko hikokwalaho ka hina ku nga ndliwi madamu ni twe muganga vulavula na professor wo kwala kaya tolo tatana Makhuvele swi kahle ngopfu mani ku minkarhi yin'wana hi titshuva hi nga yimelelani ka leswi hi fanele hi nga yimelelani ka swona hi vuli ku cinca a ku laveki ku fuma tiko a hi cincani mara loko mpfula leyi nga na leswi yi nga nisa swona a kho loko va na madamu nge ma tele kambe i ncini xi mi susumetaka ku va na madamu ma tele hi mhaka yini hi mhaka ya ku vaaki va pfumala mati phela vaaki a va pfumali mati hi mhaka ya ku mati ma va ma nga ri kona kun'wana va pfumala mati hi mhaka ya ku van'wana lava va fanele va mi tisela mati a va ndli swona kumbe va ndla swona van'wana va vaaki va ya va ya pfala va tshova ti-valve va ndla yini ku va ta kota ku mi xavisela mati hi tilori letiya ta vona va jikajikaku na tona swa swithangana yelena yi tiva hikokwalaho before hi ya ku hlawuleni hi 1994 ni twa mi vulavula hi nawu minkarhi hinkwayo a swi nga koteki a swi nga ri kona sweswo se sweswo swi fana loko ni tirha xilo ni nga xi tirhi xi hetiseka ingaku no phama vulongo xi ri xikontiri ku ni ta tlhanga vuya ni ndla futi se i ku tlanga hi xibalo xa phete peluka na ncindana ni yima na n'wina ngopfu kwalaho
kambe loko ni vula hi sweswo va nga va tlanga hi swona mara loko ho va hi ri na madamu ma hina a ni voni ku loko ri nga talangi hi ri pfulela hi hexe hi tshika ku ri laha hi ZZ a ni veri ZZ i pfale mati le henhla ku za hi nga tati lexiya xi nga lavi nge midini litava na sweswi a xi tshukunyuki hi sweswi yi nga nisa swona a xi tshukunyukangi a ni nga ta hemba ni ta ku hemba moya wu nghozi ngo radio ya nhlanta a ni zangi ni ku va na vumbhoni bya kona mara leswi nga nisa swona swa boha xi tshukunyukile nkarhi wa na tiradiyani hi mpfula yi leya yi ri kona a xi fanele xi tshukunyukile se xa vumbirhi Sivara a ni ali Sivara loko mi la ku mi va na swa n'wina rhangani mi va na swa n'wina hi ku mi nga ta kota ku languta swa wun'wana a ni vule yini a no rimela a ni yimeleli nkulukumba ya Donald Trump wa Republican hi na malembe yo fika more than 50 ku hundza malembe ya 15 hi karhi hi tirha na America swi saseka va Bill Clinton na Obama lava ma-democrats kambe lavawani na vona va Bush na yelo Donald Trump va lava Republican a va ka va tirha na vona va ANC va tatana Mandela na himbe ni wo mfumo wa hina kambe loko va ka va tirha na ni vona ku a hi n'wi rhuketeleni a hi ali ma vona mutini loko mina na Nghamu kumbe mina tata wa kona no sungula ku vula xilo ta swi ku ku tekelela swa tekelela ka vatswari sweswi a nga ti dlayela kulukumba Cyril Ramaphosa a ku don't bull us a vula Donald Trump i ti dlayele ni twa fikile mbalo ya n'wi rhuketela ni twa na lo wa le Eastern Cape Mavuyani lo wa chairperson wa premier n'wi rhuketela an ali loko ta ri rhuketela munhu a hi n'wi rhuketeleni na hina hi khome swa hina hi lunghekile ku leswi a endla swona a hi endlela swona munhu wa America hi ta swi kota ku tindlela na ku mi nga rhuketela munhu ku ve na n'we i muti loko n'wina sweswiwani ni ku mi ri makhelwana wa mina kumbe mi ri yini ni mi ku hayi mina sweswi na ha niki munhu munyu ni fane ni rhuketeriwa ni mi rhuketela ku mi ta mala ku kasi n'wina mi ta ti xavela rini munyu wa n'we hi leswi mbulaka swona tirhangani i ti okay vanhu va ka Mahatlana ni wa va rhuketela nkulukumba Nkuna Masingita kwala ka Nkuna va ku a va hayi laha molweni va ku rhuketela va to xava aspazo a nga vileli yena va xava aspazo se swi mutele ku xava swakudya swa ku vana va lova se sweswi mi swi vulaka swa ku rhuketela munhu we a wu na xa wena ene na koho hambi i ri na xa wena Sivara va mehe ku hlonipha ku tanihi ku mi kule ku hloniphiweni n'wina muti wo hlonipha na mina munhu a nga rhuketeriwi vonani sweswi kulukumba Ronald Lamula tanihi wa matiko ya le handle va tsale papila va tsalela tiko ra America a va hlamuriwanga se loko va nga hlamuli swi ri a hi timhaka ta leswiya swa International Criminal Court ntsene na mavulavulele na mavekele ya timhaka twanani mufambisi wa tiko veti va ta endla ku va rhumela vurhangeri byi ya le eAmerica ni le ka matiko man'wana se lava le America ku na vavanuna va mune va nga tsalela Donald Trump va papila va ku hey va nga ta vanhu van'wana va misava mara lava South Africa a va nga ti se mhanta ku a hi toloveleni ku cina hi vulavula hi ri na swa hina ene hi nga ndli ku hi pfula milomo hi rhuketela vanhu a ni maswona sweswo swi nga vulavula hi kokwani Themba Sono professor wa hina leswiya a no ringeta ku ni va rhandza ngopfu mukhalabye lavaya swinene ene ni va rhandzela yini loko n'we mi va lava ma va kuma ku fana na vanhu lava mi va lavaka mi nga va kumeki se bava Sono va nga vuli ku hi nga yi America hi nga vulavuli na America a hi va tshikiseni swilo leswi a hi va tshikisi swona hi vanghana kusuka khale hina na America na matiko man'wana ene mi fanele mi languta Sivara mi languta munhu loko a vula phela va kokwani Sono va na mindyangu mimbirhi va na vutshamo America va na vutshamo haleni loko swi tsandza haleni va ta tsutsumela kwale loko swi tsandza le va ta tsutsumela haleni ni tirhisi Sivara 100 0860002543 hlengeletano ya timhaka ta matiko mambe ya matiko lama nga ka G20 yi le ku yini mahlweni kusukela a Nasrec loko ku i vona FNB loko ri laya hi le Johannesburg a amukele n'wana mingiseri lo nhlekani hi pfukeli buti wa mina minjhani n'we ku navela ka mina hi ku tiko ra hina va na crisis ya mati i mavonelo ya mina la sweswi mpfula yi le ku bumulaneni yi na tiko hinkwaro
mati ya le ku khulukeni lomu Mukovini mara vanhu a va le ku kumeka mati aka ti-tap kumbe running water a ti kona. A ni navela ku ingaku mi ngo kuma lava ka water and sanitation va ta mi ta va vutisa ku va endla yini hi mati lama sweswi ya nge le ku khulukeni ya nge le ku fambeni lomu Mukovini. Hi mhaka ku at the end va ta hetelela va ku a ku na mati, madama a yi na mati, mikova a yi na mati, mara mati sweswiwa ya tele tiko hinkwaro. mara ni ngo minkova leyi khale yi ri koho hikokwalaho ka yini n'wina namuntlha mi vulavula hi ku laviwa va sanitation hi mhaka ku mi vona mati ya ri khulukeni a mi nga swi tivi ku loko ze ku va na nkova kwala ka ndhawu yaleyo mati ya ta khuluka. I ntiyiso walowo leswiwa a ni vuleli timhaka ta ku a va pfali mikova yi nga khuluka, a ni vulela timhaka ta ku va nga ri mati a hi na wona a South Africa vanhu hi kala mati ya ku nwa hi kala yini loko a ni vulavuli season leya mpfula hi vulavuli season ya loko se mpfula yi nga ri kona. Xana ku endliwa yini ku harvesta mati lama ku teka mati lama ya xitoriwa ku veni vanhu va sala va sustain na mati nkarhi lowo leha. And vula swona na n'wina hikokwalaho ka yini mi vulavula hi swo sweswi hi ku vona mati loko mi nga vulavulanga hi swona hi June mi nga vulavulanga hi swona hi April kumbe sweswo swa ku taniya. Se leswi mi vulaka swona i ku mhaka ya mati yi nga vi mhaka ya ku hi ku namuntlha mi vone Mlondodzi xi tele se a ku fanele ku ri na damu. Leswi swi fanele ku swi va koho i ku n'we xi lexi mi fanele ku mi vulela hi xona i ku minkarhi hinkwayo mi fanele mi vulavula hi swona ku sweswiwani ku ta laveka mfumo wa hina wu kunguhatela mahlweni ku kundliwa madamu loko ku ri kundliwa madamu sweswo sweswo. Ntiyiso hi ku laha ni vulavulaka ni ri koho ni tsundzuka aka malembe lama 2011 a ku kunguhatiwini ku ri ku ta va na damu leri va ri vitanaka N'wamita Dam. N'wamita Dam yaleyo na namuntlha sweswi na vanhu va rhurhisiwa laha va fanele va tshame kona la sayiti ra va Rwanda hala ka N'wajahini leti Newsstand va byeriwa ku laha ku tshamiwa area leyi hinkwayo ku ya fikela ka va Beyimani leyi ku ta va N'wamita Dam. N'wamita Dam leyi wana namuntlha sweswi endle ku ni tsundzuka yi vulavuriwile na le ka national yi gazetiwini na gazeti ya kona na sweswi. Yes mara namuntlha sweswi Bootpad sweswo a swi vonaki. That's one vulavula hi ni nghene hi ndlela yeleyo ku sweswi mi nga tiyeli ku fambeni ya tsutsuma hi mikova yi le ku tsutsumeni ya famba. Xana ku endliwa yini ku veni va hi storela mati ku mati ya tshama hi ri na wona hi laha ni la ku taku kwala ka point ya le Bootpad. Ni mi tweli boto wa mina khensa swinene ku dya ku engeta inkomi sweswo mi ngisoro mgana Lona FM i hafu ku bila awara ya 12 a hi tweni ku manga misava ya awara ya n'we ya tava ya yimise ku yini. Khensile Bongi n'wamun'wanati Maluleke Imani Khoza a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we a hi hlangana na man'wana mahungu hi mahungu yolawo hi awara yan'we kwala ka Munghana Lona FM. Se hi famba hi ndlela yihi mina na wena sweswi hi na timhaka timbirhi leti hi vulavulaka hi tona. Va African National Congress va tivisile vhiki ndzhaku ku ta langutiwa hi vuntshwa timhaka ta vurhangeri bya xifundzankulu xa Gauteng na KZN se va vurile na ku swi ta endlisa ku yini i va mavito yo fana na va Jeff Radebe na va Amos Masonto i man'wana lama nga xaxametiwa ku ma ta pfuna ka swifundza swimbirhi swa KZN na Gauteng hi ku landzelelana tani. Se xivutiso ka mina ku nga ku wehe tanihi muyingiseri tanihi mulandzeleri wa timhaka ta tipolitiki u vona yini hi macincelo lawa ke hi leswi hi lava ku twa swoho kusuka ka wena. Kasi xa vumbirhi ku na timhaka ta mpimanyeto hi awara ya 2 wu ta va kha andlariwa thwi kusuka le at the Dome Western Cape adorobeni ra Cape Town laha holobye Enoch Godongwana va nga ta va kha va vulavula enhlekani lowu la tlhelo ka vo ku ta va kha ku famba Dr. David Masondo hi tlhelo lera rin'wana ku ta va kha ku famba Dr. Joe Maswanganyi. Se i vanhu lava nga ta va kha va vulavula namuntlha hi twa ku mpimanyeto wa Afrika-Dzonga wu ta va yimise ku yini hi ndlela leyi. Se i timhaka ta timbirhi ni lavaka ku mina na wena hi bula hi toho hi anamisa miehleketo a hi vulavuli ngopfu hi ku langutela swi helela kwalano. Mi vona onge tanihi tiko hi nga fambisa ku yini timhaka ta swibalo timhaka ta ti-VAT hi ndlela leyi mi ta tsundzuka loko VAT yi tlakuriwa kusuka ka 14% ya ka 15% a va ku i swa nkarhinyana wa ko wu ta fika rini. Timhaka leta ta 350 se yi nga hundzuka 370 yi ku ta endleka yini hi yoho. N'wana miyingiseri tola kha a ringanyeta ku hayi kumbexani vanhu lava a va yi tirheli mali leyi we u ri yini hi ndlela yaleyo. Loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi la se hi nga ta bula na nkulukumba Miyelani Holeni mutivi wa timhaka ta ikhonomi lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona kusuka le ka Tiso Consulting. Se miyingiseri hi teto timhaka 0860002543 nongonoko hi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM. hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula.
Aya amkeleni loyi mingiseri a dzika hi twa ku i angula kwini nhlekani mi amkeleni ka mnghena lone Aye. papa mina Na ta nghena ka liya ya ti 350 a ni ri le ku complain vanhu lava nga tirheku ku ri hi tsarisile ya nghena ngheni na ni vona nga ku vanhu lava nga tsarisa ti 350 hi nga se ve le ku maketeni mara sweswiwani ku ri a va na wona hi mudqivela na sonto a vi le ku tirheni ma ni vona nga ku betere a va tekiwi vanhu lava nga tsarisa 350 a va ya titliliniki va tlilina laha titliliniki va tlilina laha swikolweni n'hweti ya vo loko yi fika leya ti-350 va kuma 350 ta vo va ta va karhi va tiva ku ri vaka vanhu vele a va tirhi va ya laha va volunteeraku koho sweswiwani me na vanhu lava ni va tivaka vambirhi vanharhu va tirha ene va na ti-pay slip 350 le ku yoleni se a mi ringanyeta ku yini mo va jelezela sweswo ku vele ku holeni 350 va kha va tirha mina a ni le ku va jelezelile me ku vulavula ntiko a ni le ku tirheni mara ni kumi a no va jelezele loko mo va twa karhi va vulavula vanhu lavona yo tshamela ku sola mara vanhu va ku loko mo langutisa sweswi hi tshamini laha mi ni kumeka laha Polokwane loko mo ehla mi ya laha mi ehla laha SABC phaka mi ya ndhawu yin'wana va nge hi le Bindusi laha ku niwa ku byala ku na vomilenge va tigedlini mara vile ku tlhavatlhaveni 350 ya mi nghenini ya wena ya na yi nghenanga mara munhu lo tshama laha Bindusi ene loko mo langutisa ku na swin'wana ko va hi nge swi vulavuli eka ku na hi 350 hi namba yi hi dlayisa loko mo langutisa vafana lava nga va vitanaka tinyawu boy laha Polokwane hi lava va karhi va yi holaku 350 se a mi ringanyeta ku yini ku loko holobye va andlala mpimanyeto wa vona mutla va ndla yini va nga ha yi katsi va nga ha nikiwi vanhu mali ro hetsela ndlini va ku yi hela hi ravo hi n'hweti leyiwani ya Nyenyankulu a ni tivi ku ya ha hela kumbe ya ha heli ke n'wana mi ta ringanyeta ku yini me a ni ku a va yi kumi va yi kuma hi ndlela leyi yaliya mi nga hlamusela ya ku va tirha ganga rin'wana na rin'wana ri na ndhuna ri na wat committee ri na khanselara ku na meyara vana va tsarisiwa kusuka ka masipala loko va vulavula loko va ku lava va ku i laveka a leva ka tliliniki loko u mbesa i nga ha yele va ka tliliniki ku ya tlina va ku tsema ni khenseli papa na khensa swinene le va ka tliliniki ya hala loko khiya R81 laha tlhelo ke le loko a matshangana ku i jikela Jamela i jikela hala ka Amthavaneni yele Mthavaneni i jikela kwala hala ku tshama khale ka executive mayor wa Mopani tatana Joshua Matlo aya amukela n'wana mingiseri hi twa ku hi angula ku yini hi leyi i siku ra mpimanyeto namuntlha n'we mi angula ku yini un'wana mingiseri lo a ka ha ri na munhu laha 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo ta ri teka riqingho rero ndzaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula u nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za at Africa munghana nayo u nga yi tirhisa @Mathebula dp laha ni vone Thami Maluleke i u rhumele email a yi fambelana leswi hi vulavulaka hi swona kambe swi na nkoka ku va hi swi vula i ri Butpet ko va xikombelo vana va tshiki timhaka ta ku khuvula vanhu emilandzeni timpfula leti xiporofiti a xi pfi xi yimenyana mi ta khukhuriwa hi mati inkomu a wu hundzisa xikombelo xa xolexo kambe na hi le ku vulavuleni timhaka ta mpimanyeto na xiboho lexi nga endliwa hi kumbe xi nga tekiwa hi vandla ra African National Congress 0860002543 hi loyi mingiseri nhleka ahe minjhani Butpet vutomi mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile na hina mbalava na Simango la ka beva enko nga ku vulavula timhaka ta mpimanyeto mpimanyeto lowuwani hi ku twisisa ka mina Butpet a wu vuli nchumu ka hina hi ri vaakatiko hi ku loko ni wu langusini na kusukela le ndzhaku ku za ni va na xikombiso lexiwani xa ku ri a wu vuli nchumu ka hina i ku wu tshama kha wu budgetiwa mara leswi wu budgeteliwaku swona
hina a hi se tshama hi swi vona as a result loko a ku ri a swi pfuna hina a hi ta va sweswiwani hi nga ha rili ngopfu hi timhaka ta service delivery ni ngo twisisa ku ri vo swi hlaya kunene ku ri va budgeta mara va budgetela vona va vulavulaka hi swona mara vaakatiko as ti-voters a ku na lava nghenaka kona na loko swi ya hela ku ta fambiwa tin'hweti na malembe va tlhela va fika va hlaya futhi mara lexi nga ta va kha ku ri loyi hi xona xexiwani aka ti-community ku ta va ku ri hava still se ni ni koti ku twisisa ku loko ku ri ku i budget ya vaakatiko va budgeteliwa yini loko swi fika kwihi mhaka ya ku loko ku ri xikombiso i gayisa mutini ra vuya ri budgeteli vana va rona va fane va kuma something mara la ka this government i gayisa ro vuya a ku na next swi ta famba ku hela lembe na leriya ra vuya a ku na next se mina ni vona nga ri va budgetela vona botete ku ve hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku va budgetela vona Simango hi ku na n'wina hi mikama yin'wana a mi famba koho ka swiboho leswaku tekiwa budget kumbe swa ku ndliwa ka budget ntsaka hi ku phela n'wamovha munhu ntsena ene hi nge swi rhabi sweswo Simango a swo i ntiyiso walowo botete lawani swi fika laha ku na lava va lerisiwaka kunene loko swi fika laya ku na ti-big fish leti ti tekaka swiboho ti kha ti ta lerisa loko fanele ku xi tlula kumbe u va na mavonelo ma wena mo hambana na vona swi vula ku who my get lero va budgetela vona hambi ku ri tendera yinene va nga va kha va swi tiva ku loko ku ri ku hi budgeta yo ya Agizana ku na mali muni ya mani a hi ya vaakatiko mali liya hinkwayo a swi ta va se hi hluvukile already loko a ku ri ku 30 years leyiwani a ku hlayiwa budget yi tlhela ya tirhisiwa a vanhwini lava nga budgeteriwa se swi tikomba kha va budgetela vona hi ku vona vo hluvuka va nga yimphe timovha hi sungula ku ti hlaya ka vona hi mavito tiyindlu ha hlayi ku xurha ku tala matiko lama hi ku ya hi ti-province ni mi twini papa thank you inkomo 0860002543 nangona ko eAfrika ko va wa vulavula ka Munghana Lonene FM kuma ntse vuti minute ntsena a yi ba awara yan'we nderi loko yi ku awara yan'we kuma mahungu ya misava na bongi n'wanati Maluleke Mankotsa andaka sweswo hi bula na tatana Miyelani Oleni ku tani mtiwa economy hi twa ku va ri yini hi xiyimo lexi hi nga langutana na xona xa mpimanyeto hi wa lembe ximali 2025-2026 lexi nga ta andlariwa hi Holobye Enoch Godongwana un'wana mingiseri loyi hleka ni khalanga minjhani pfukile minjhani a hi pfukile mani a hi vulavuleni ya leya budget ya loko mo swi hleketa kahle 2 years back va ve va pimanyeta leswi a va swi vitana basic income grant leswi a ku ta va ku ri substitution ya 350 whatever grant na sweswi talk is cheap na sweswi hi toloverini ka lowu mfumo na swi tiva na n'wina khalanga se leswi a fane a vulavula hi swona sweswi endzhaku ka 2 years at least a fane a vulavula hi ku va ri yini hi basic income grant liya ku substituta leyi xa vumbirhi loko hi vulavula hi value added tax na swi tiva ku yi substitute general sales tax khalanga leyi nga koka hi yona for over 20 years ni vula khale koko va vule va ku no that 14% yo va just ad hoc ku va cover swin'wana na sweswi va se swi cover na because 14% value added tax yi tele ene ku na swakudya leswi ya vengete swi tax exempt loko n'we a Shoprite mi ta kuma ku xinka swa durha mugayo wa durha va ta swi veka vo tatana Miyelani Oleni ene leswi hi leswi nkarhi wun'wana hi nga swi tokota hina hi ku ya hi tidyondzo ka BCom so a hi chukeni hi vona basic income grant va ta endla rini khalanga hi leswi a fanele a vulavula hi swona swi hela leswi a venge 350 grant ene loko va fake basic income grant a yi ta va automatic a hi nge sweswi ni kuma 350 khalanga vanhu kacha ni ya tirha ka vona ma swi vona ku hikuva se ni kha ni hakela tax laya automatically a yi to vhela yi ni susa ntsena aka system ni swi vona hi ndlela yaleyo kambe hinkwaswo vo vulavula ntsena
talk is cheap kambe incini a swi twa talk is cheap kambe xivutiso hikokwalaho ka yini swi vulavuriwa ku nga endleki nchumu kumbexana i xikombiso xa hina tanihi vaaki ku a hi vileli hi yo mhaka loko va vulavula a swi hi khumbi na loko swi nga endleki i ntiyiso Khalangi hina ha vilela kambe leswi endlaka ku va nga endli nchumu hi hina vo twa hina hi nga ri nchumu a hi na ntikelo aka vona loko mi swi cheka kahle loko ni vulavula politically lava tipolitics sweswi va vulavuli nchumu leswi va nga swi yimela va yimele ku twa ku hi 2026 swi ya fambisa ku yini ti-election antiku mantisi hayi sweswo ku humelela yini hi yo mhaka van'wana va kha va rila hi ku mati yo famba swi swa ku vekiweni ku ma ta tirhisiwa ku a swa mati a hi le ka swona hina hi la ku 2026 hi famba njhani exactly mplantiso good pet a va na mhaka na swo vona va langise 2026 masaka ti-politics mina ni neutral and a ni swi lavi no vulavula hi swona a ni tlangi xiave ka tipolitiki swi twa sweswi va ri yini hi lexiwani KZN na lexiwani na Gauteng va za faka va kulukumba tatana Gadebe na tatana Maso hi leswi va nga interested hi swona a va na mhaka na ku hi dya yini kendliwa yini tiko ri ya amahlweni hi lexi yini se ma swi vona ka hava na ti-interest ta hina hi vula lava nga fumeni ni nga ha va hlayi hi GNU ni va hlaya njhe hi ti-master players aka GNU sweswi hi olove na America leyi a hi ri na vuxaka byikulu ene Donald Trump yalo a ngo sungula a hi tirhisana hi kahle i vuya ra vumbirhi lero i president wa 45 na wa vu 47 se ku hlamula vanhu hi xikonyololo swa vava because a hi tshembangi nchumu yi swi veke kahle njhani tile vo konyolola America hi nga swi no yime kwihi loko no mi nyika xikombiso xa kona Bootpet mi nga swi twisisi leswi nga humelela a DRC loko a swi lo humelela aka America M23 a yi fanele yi nga ha ri kona sweswi hi vulavula it's as simple as that thank you emetweni vota mina 0860002543 noko eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana ri Bootpet mitlanga ngopfu swi navetisa iyo mali ya kona Adam van'wana futhi na TV license ma hakela TV license ka mi va mi nga mi hingetelela nyama waya la kaya ma swi vona loko mi hakela TV license tshikani ku yini swa ku mi voni yini hakelani mi va mi kha mi pfuna na Africa wa vulavula In the arena hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Africa wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula a swi na mhaka ku yingisela u ri Mpumalanga kumbe a Northwest ntsena loko yingiselela Kansas swinene ni vona vonga vila u tirhise Mathebula dp@sabc.co.za a ku Bootpet TK Ncisa a nga tivi nchumu hi tipolitiki a lo nghenela tithenda na ku tifumisa ntsena a nga tirhi nchumu evani i vonga a nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku hi ri yini i khomete hi timhaka Nhlekani na ku mshonisa eparlamenteni Mphokela Mphokela njani papa Mphokela na a khensa xikombelo leswi nga na xona muhaxi a swi ta va kahle ku siku rin'wana leyi hi kombela lava va tivaku mafambiselo ya government governance analyst hi ta va ta kota ku va hi pfuna swinene mhaka ku na swi twa ku na conflation kumbexani ku pfinyapfinyiwa ku katsakatiwa ka timhaka ta ku vanhu lavaya halaya va endla va lunghisa timhaka ta vona mara swilo swi le ku lungheni ku vulavula timhaka ta yini se ka tlhelo mhaka miri ku pfuwapfuwa yini lani miyingiseri lava va ha ku humaka ku nga ri khale a va vulavula timhaka leti va vulavulaka tona se mara va blame na ku va ANC yi ri ku lunghiseni ka timhaka ta yona so leswi ndzi kombelaka i ku vanhu lava va nga na vutivi ka governance siku rin'wana loko mo va rhamba va kota ku pfuna va hi pfuna tanihi rixaka ku ni vula ku hi swi loko a ma vula n'we hi nga se mi nga hi ta kota ku swi twa ku loko mi ku mi lava ku pfuniwa i mhaka ku yini a hi swona kumbe yini hi swona yes na kha hlamusela ku muyingiseri lava va ha ku humaka a va vulavula leswi va vulavulaka hi swona all of a sudden va hoxa timhaka ta ku ANC
yi loko lunghiseni ka timhaka ta yona KwaZulu-Natal na le Gauteng se ni twa swi nga fambelani muhaxi mara ni twa swi nga fambelani mara loko n'wina amo leswiwani a swi fambelani na leswi ku tlula ku mi ku hetisa va governance n'wina vulani mi ku leswiwani loko mi ku leswi a swi fambelani na leswi hi yo mhaka hi ri kaye ku ha vulavula la it's fine ku ni nga heti nkarhi a va ta kahle hi timhaka ta budget yi ta tisiwa mara a ku na leswi va vonaka swi ta kumeka swi kha swi ku va na nhlanga ya ku leyi nga ta baleka ngati xiyimo xi ta tshamisa swa swi tshamisaka swona a va ri ku teni kahle ngopfu laha liya mara se ku hoxiwa na timhaka tin'wana vo ta ANC ku a yi fanelangi yona yi lunghisa timhaka ta yona ni kombela ku yi tshika leyi muhaxi ni nghenelela swinene ka timhaka ta loko mhaka ya ku ANC tanihi MWC tanihi NEC va hetelele endzhaku ka nkarhi wo leha va teka xiboho xa ku reconfigurate kumbe ku reinforce ti-provincial executives ta le KwaZulu-Natal xikan'we na kwala Gauteng wo fana na mina laha ni nga tshama kona ni amukela xiyimo kumbe xiboho lexi xi nga bohiwa xi tekiwa hi ANC ngopfungopfu loko va kota ku teka ti-veteran ku nga kulukumba Jeff Radebe ku nga kulukumba Amos Masondo va endla ti-convener ka ti-province hi vumbirhi bya tona xin'wana lexi mara loko mi ku va teka ti-veteran mi tshame mi n'wi twa muyingiseri wun'wana a nga kombisa timhaka ta kumbexani i nkarhi wa kahle wa ku se hi fane hi languta vanhu lava va ha tsakamaka lava vantshwa se loko mi kha mi teka vanhu lava ku nga khale van'wani va tshame ka huvo yo endla milawu malembe na malembe since 1994 ivi loko mi tshamini mi ku track record yi fambise ku mi kuma ku a mi yi voni okay mi va mi kha mi vula yini kwalano okay vanhu lava vambirhi ni nga va mexina kulukuma Masondo kulukuma Radebe muhaxi xivangelo xa ku ANC teke xiboho xa ku va teka yi va veka laha ku va va convener i mhaka ya ku a va ha ri na interest ya ku kumeka va kha va galvanize kumbe ku canvasa ku lava ku kuma va voteliwa ka ti-provincial level hi xin'wana xa kona lexi nga langutiwa xexexo so hinkwenu ha swi tiva ku ti-province letimbirhi ti na vanhu va le ti na nhlayo leyikulu ya vanhu lava ngopfungopfu va vhotaka a KwaZulu-Natal na le Gauteng ene hi kona ngopfu hi nga kumeka hi pfefa hi kumeka hi tekeliwa matimba hi xiyimo xa le henhla ngopfu so mina ni vona ingaku xiboho lexi nga tekiwa xi ta xi ya hi pfuna ku ya mahlweni ngopfungopfu ni le ka ti-coordinator leti ti nga vekiwa ka ti-province letiya KwaZulu-Natal va vekele Comrade Mavuyakhulu haleni va vekela Comrade Tapu so swi ta hi pfuna ene vanhu lava vambirhi va ti-provincial secretary a KwaZulu-Natal na le Gauteng a vo vheta va cukumetiwa ehandle va kona within the administration ku na ti-role leti va nga ta kumeka va nyikiwa tona so a swi nga ta koteka tanihi vandla hi swi vona ku hi na problem hi kumeka hi khondza mavoko and then ku kumeka ka hi yiwa mahlweni hi sweswo xiyimo a xi ri xiswona a ku fanele ku tekiwa xiboho so ina van'wani a va nge yimi na swona hi mhaka swa va khumba mara a ku fanele ku tekiwa xiboho ene i xiboho xa kahle a ku ku va na dissolution ya ti-structures leti ku yo kumeka ku va na reinforcement va ngo yi nyika vito leri va ngo i configuration mara swi ta kumeka swi hi pfuna tanihi vandla ku ya mahlweni ku yiwa marhavini ama lava backdoor mingiseri la ku nghenisa un'wana ama lava rivanti ra le ndzhaku ra ku humesa mutolo na nqisa hayi no a ku na xo biha a ngheni un'wana viri yini a mi ta lavi rivanti ra le ndzhaku ro humesa vakulukumba lavambirhi no a hi backdoor that's why ni vonini ku va nyikiwa ti-administrative role leti va nga ta ti tlanga within this configuration within this reinforcement ti kona ti-role leti va nga ta kumeka va kha va ti tlanga na vo va swi tiva ku i nge suki ka 50-something% i ya ka 17%, i nge suki ka 50 or 51%, i ya ka 34%.
hi kumeka hi lahlekeriwa hi matino swi impacta nationally ku kumeka ku nga ndliwi nchumu hi swona mhaka ku hi ta chuha chuha yini hi mhaka ku se xiyimo already xi onhekile ko fana ku vona leswi endliwaku hi swo lava ku swi tiyisa ku ANC leadership a yi khensa hinkwako no pfumela ku na hi ta swi amukela xiboho leswi nga tekiwa ve ri riqingho ra n'wina ri nga basanga ngopfu vayingiseri la kambe hambiswiritani hi khensile swinene nkarhi lowu taka mi languta network ya n'wehe kwalaho mi va ku mi ri kona khensile ku dya ku engeta i timela timbirhi ntsena hi xiba awara yan'we a hi tekeni loyi hi ya mahungwini ya misava nhlekani a he papa Mpukeni. hi va tomi njhani n'wina Hayi Mpukeni. a khensa swinene Bothete aka mhaka ya budget ya nhlekani wa siku ra namuntlha. Leswi mina nga ta vula swona i ku vayingiseri va fanele va swi tiva ku budget leyi ya ka yona a budget yo sungula ko va ku leyi yi hambanile na ti-budget leti hi nga tshama hi va na tona because leyi ya namuntlha i budget ya ka ya government of national unity. So loko hi ri ka government of national unity na ti-priorities ta mfumo lowu ti hambanile compared to ka leswi a swi hamba swi endlisiwa swona malembe lama nga honi. kambe mi vona ungeti swi ta cincisa hi yini sweswi hi ku bandla ra African National Congress ri hehliwa hi ku ri haya mahlweni ri yisa mahlweni milawu ya mafambiselo ya yoho hi yo mhaka va sayine swilo swo fana va NHI va sayine Expropriation Act sweswo Mara aka timhaka ta milawu leyi taku na mfumo i milawu leyi yi fanelaka ku tirha aka timhaka ta ku yi ta kota ku tisa vukorhokeri aka vaakatiko yi ta kota ku tisa ku cinca aka vutomi bya vaakatiko. So ANC hi yona yi nga na majority laha ka government of national unity, but at the same time na mavonelo lama nga kona va ta ka mihlangano leyin'wana yo fana va DA na mihlangano leyin'wana leyitsongo yi nga kona kwalaya yi va ka yi yingiseriwa na yona. Loko mo cheka ngopfungopfu sweswi ku na holobye luya wa public works u ri ku na minkarhi yo tala leyi milawu ya EPWP a yi nga landzeleriwi ende swi ta vula ku hi vukona bya yena laha leyi swi ta kota ku landzeleriwa ti cinca na koko leti nga ta humelela tikweni hi mhaka but loko na ha ya ku hetiseni ni twa ku na nkulukumba eSimango va ta na mavonelo ya kahle masiku hinkwawo laha ka vayingiseri mara lexi ni nga ta vula xona masi ku nga ri patronal attack mara no vona ku ka n'winyi va nge va anseka hina because tatana Simango ya ku ri mukhanselara and lexi nga endla ku va nga tlheli tanihi mukhanselara hi leswi ya swi endliwaka eka nhlangano ya ANC. nkarhi ni hava vutsiwa njhekanjhekisani walowo hi ta wu kumela nkarhi ya mahlweni na wona siku rin'wana khensile nkarhi wa n'wena enkome awara ya n'we henhla ka nhloko ya kumeni mahungu emisava na bongi n'wanati mani khosa njhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula ene loko a ho tlhelela ka vito leri ra ku ni swi vonisa leswi ne kumbexana swi ta hunguta na timhaka tete ta ku un'wana a tisa tlhelo ra yena ivi un'wana a twa i nga ri tlhelo leri nga tisiwa hi un'wana ha rona a ne a ta vha swi twisa ku leri a nga ri tisa tlhelo leriya ra i vonele ra yena swa tsana mi ni tisa ra mina a mi swi voni kambe hi kandzieni la rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlekani lonene Pat Kalanga mina ka timhaka ta mpimanyeto wa namuntlha a ni ta ku ministara hayi a va yisi mali emaphoriseni emasocheni ti-department letimbirhi letiwani ti ta kota ku qacha ni vona khombo ni vona nhlomulu laha vana vo tala va pasa matric a va yi helo hikuva va nga tekiwa a tiyunivhesiti so loko ko pfuleka space ka ti-department letimbirhi letiwani hambi ku ri vuneseni a va yisa nako mali ku halaya loko ku pfuleka ti-space ka ti-department letiwani vana va ta kota ku kuma mintirho ni xoko a ku ta hungutiwa poverty leyi nga kona atikweni mhaka ya ku vanhu a va ta va kha va tirha vana va vona va ta va kha va tirha vanhu lava emavonelo ma mina malamo emaphoriseni emasocheni mali a yi yisiweni
masocha hi lamayani va fili va byeriwa ku ri a va nga ti resources ta enough inoku chaka khadi ka matale ka inkomu Aye botpet na muhumelerisi ni la ta khumba leyi nga vulwa mi yingiseri ya ti-350 ku mali liya ingaku ku va yi kumeka a yi hlohloteriwe ngopfu hi ku ya hi ku vanhu va heleliwe hi mintirho hi 2020 loko ku ta fika covid so hi ku a va tirha lomu a va tirha kona Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga pet mathebula sweswo mingisero mugara lona FM 11 ntsena yi bele awara liya ya 13 isikunkulu namuntlha ku langutiwe timhaka ta ku xana holobye Enoch Godongwana va ri yini loko swi ta ka timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali lembe 2025 na 2026 hi ndlela yaleyo kambe tiko tani Afrika-Dzonga ri tikomba ri na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana a hi amukeleni tatana holweni hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu ka nongonoko wa Afrika wa vulavula kambe ke hi nga se bula na vona a hi sunguleni mingiseri wa me hi sungula hi famba hi la va tikomba va fikini anuka va sifika tatana miyelano holeni lava hi bulaka na vona va hi pfuna ku langutela ku hi nga langutela yini ngopfungopfu loko na tiko ro fana na America ri tikomba ngeti se ri zonda ku hi zonda a hi amukeleni miyelano holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting holeni nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlikani khalanga enhlikani ne le ka vayingiseri mi nga fambi mi nga ni byelangi ku hina tani hi Afrika-Dzonga hi tiko leri hi nga vulaka ku hina mali yo tala kumbe hi swisiwana kambe a hi sunguleni laha mpimanyeto wa namuntlha wu nga teka xifaniso xa njhani loko mi langutini na mintlhontlhontlhontlho kumbe na leswi swi nga swilaveko ka tiko ra Afrika-Dzonga hi ku navela ka hina na ku twisisa ka hina hikuva xiyimo xa laha tikweni xi nga xiswona hi nga lava leswaku holobye loko a vulavule leswaku makulele ya ikhonomi u ta endlisa njhani ku budget yi kumeka yi ri karhi yi fikelela ku kula ka ikhonomi president va vurile leswaku ikhonomi yi fanele yi kula hi kwalomu ya ka vo 3%. World Bank loko hi vulavurile ka nkarhi lowu nga hundza yi projectile leswaku ku kula ka ikhonomi ku ta fika ka 1.8%. Se kusukela ka 1.8% yaleyo ku fika ka 3%, xana ministara u ta tirhisa njhani budget ku va a kota ku fikelela xiyenge xexo xa ku endla leswaku ikhonomi yi kula yi tumbuluxa na mintirho. se loko ni ka ni langutini ku na ku langutela ko tala ni twa va nga kha va vulavula hi timhaka ta 350 tiku se hambi 370 ku titana mi vona ongeti loko hi langute xikhwama xa hina tatana holeni na ku langutela ka vaaki hi nga famba hi ndlela yihi ku tlhe ku va na ku chava ka ku hey ongeti kumbexani xibalo hi nga voyamela ka xona swona hi nga vula leswaku xikhwama xa tiko xi boxekile hi ndlela leyi loko se ku ya sungula ku nghena ti-wage bill ta vatirhamfumo ku ya nghena swihakelani leswi kumekaka swi tshamaka swi ri kona minkarhi hinkwayo swa ku fana na ti-grants ha swi tiva leswaku na vanhu vo ringana 28 million lava nga le ka ti-grants hi ndlela yihi xiyimo swo hambanahambana loko se ku ya nghenisiwa na SRD swi vula leswaku xikhwama se xo puta kunene se ni ku endlela leswaku ku fanele ku kumiwa mali leyi nga ta hamba se yi hakela mali yo fana na yona yaliya hi n'hweti na n'hweti se sweswo ha swi tiva leswaku holobye wa swa timali u ta fika a swi vekisa sweswo ku endlela leswaku a kombeta leswaku tanihileswi va nge te va la ku hunguta kumbexani vusweti kumbe ku endlela leswaku vanhu va kumeka va karhi va nga hlupheki ngopfu hikuva va durheriwa ngopfu hi swakudya na tinhundzu to hambanahambana SRD grant hi leswi nga ta kumeka va ri karhi va swi announce ku hi swi va swi ri tano kambe laha va nga ta kumeka va ri karhi va teka mali kona i xivutiso lexikulu xana va ta tlhelela ka GFECRA kumbe xana va ta tlhelela a ku lombeni tanihileswi ku lomba hi swi tivaka leswaku se swi le ka xiyimo xe le henhla ngopfu kumbe xana va ta languta ti-savings leti nga kona kun'wana endzeni ka budget va fika va tsema kona va kota ku va va endlela leswaku ku va na ku hakela kumbe ku fikelela ku hakela ti-grants to fana na teto oleni n'waxemu ku ve na ku tivisiwa ka ku na mali yin'wana yi nga ta ya xokoriwa kun'wana yi tise ku hambana mali liya nako loko yi xokoriwile yi te taniya nan'waka ku nga tlheleriwa kumbe a swi nge koteki leswi hi ti vutisaka swona ngopfu i ku mali liya loko yi xokoriwile a ku ri swa xinkarhana xitsanana lexi a ku fanele ku kumeka ku balansisiwa budget
sweswi a hi voni leswaku ku nga tlhela va tlhelela ka wona nkwama lowa GFECRA hi ku wona a ku va swa nkarhi wu tsanana ngopfu kambe leswi nga kona ngopfu hi langutele leswaku va ku languta swiyenge leswi a ku hamba ku cheriwa mali ka swona swi nga kumeka kumbexani swi nga fambi hi ndlela leyi swi fanele ku va swi famba hi yona kumbe swi kota ku fikelela swilaveko swa vaakatiko lero ti-savings leti kumekaka ti ri kona ka budget kumbexani kumbe ti-items leti kumekaka ti tshama ti ri ka budget kumbexani ti nga kumeka ti nga ri ku pfuneni ngopfu hi laha va fanele ku va va ri karhi va landza kona mali leyi nga ta kuma yi karhi yi redirectiwa ku yi nghena ka swiyenge leswi kumekaka swi nga fanela swinene kambe a hi vuleni leswaku mfumo wu le ku tipfaleleni ekhoneni hikuva wu ri karhi wu tatisa ngopfu ti-social grants ku endla leswaku wage bill na yona ya mfumo ya tshamisa sweswiya se sweswo hi leswi nga vulaka leswaku swi ta nyika swi ta va na ku tshikelela lokukulu ehenhla ka budget ku hi nge koti ku va hi ri karhi hi ya mahlweni hi ri karhi hi hunguta swikweleti sweswo kambe swi ta endlela leswaku va kumeka va ha fanele va ya lomba ka xinkarhana lexi tsanana kasi wage bill leyi vulavulaka yona hi yihi holeni loko sweswiwani loko mo ya kwihi kumbe kwihi mi ta twa vanhu va kha va ku kayivela vatirhi ku kayivela vaongori ku kayivela madokodela ku kayivela vadyondzisi sweswo so wage bill leyi nga kona a hi languteni leswaku structure xa mfumo hi ku ya hi leswi mfumo wu nga xiswona swi endla leswaku ku va na ti-chief director ku va na ti-director ku va na vanhu vo hambanahambana ku va na tiposo letikulukumba swinene ngopfu wage bill liya yi fambelana na ti-pension yi fambelana na ti-benefits yi fambelana na ti-medical aid yi fambelana na hinkwaswo leswi endlaka leswaku total cost ya ku va munhu a kumeka a ri karhi a tirha ka mfumo a kumeka a va fanele va budgeta swona hinkwaswo sweswo ku masiku ya yena loko a fanele a teka leave ya hakeriwa hinkwaswo sweswo loko hi swi teka hi swi hlanganisa swikhedzekhedze sweswo swi endla laha kumekaka swi kurisaka wage bill ya mfumo ku endlela leswaku loko munhu a tirha va kuma balani a ko va mabalani ntsena ku va na ti-benefits to tala leti fambelanaka na yona poso yaleyo lero sweswo swi endle leswaku hi kumeka hi nga koti ku va ku fikeleriwa ka swiyenge leswi swi nga na nkoka swo fanele ka swa vaongori tanihileswi mi nga swi vula ku kumeka ku nga fikeleriwi mathicara mantshwa kumbexana ya vo maths na vo sciences i mhaka ku government laha yi nga tshamisa xiswona yi kumeke yi thole vanhu vo hlaya swinene ku tlula leswi government a yi fanele yi tirhisa xiswona kumbexana yi endlela leswaku a ya ha ri efficient matirhelo ya yona tatana holeni ku na mhaka la hi mi nga se famba timhaka leti ti vulavuriwaku ngopfungopfu loko kha hi languta tiko ro fana na Afrika-Dzonga ku na ku vulavula mikama yin'wana ku vulavuriwaku hi timhaka ta kumbexana hi na mali yo tala n'wina loko mi langutile tani hi Afrika-Dzonga na ku tshukiselana mahlo loku nga koho exikarhi ka Afrika-Dzonga na tiko ro fana na United States of America hi tlhelo ra vurhangeri bya va Donald Trump na va Elon Musk mi vona hi ri ka xiyimo xa njhani n'wina hi tlhelo ra swa timali hina kahle hi nga vula leswaku xiyimo xa timali xa Afrika-Dzonga ku nga se va na COVID a kumeka hi ri ka xiyimo xa kahle swinene loko hi tlhela hi rewinda swinene ku nga se va na crisis ya misava liya ya 2008 a hi kumeke hi yime ka xiyimo xa kahle ngopfu na ku kula ka ikhonomi kambe hi fike ku va na ntshikelelo lowu nga endla leswaku hi ku ikhonomi ya hina yi tsanana yi kota yi nga koti ku va yi absorba ti-shocks leti nga kumeka ti ri kona hi loko se ku ri na ku cincacinca kumbe ku va na madzolonga yo hambanahambana ngopfungopfu eka xiikhonomi swi endle leswaku se hi tikuma na hina hi tsekatseka swinene hi fanele ku sungula ku va hi ri karhi hi lomba mali mali leyi fanele ku va yi pfala swikweleti kumbe yi pfala matirhelo ya mfumo so hina ka nkarhi wa sweswi na ti-minerals na swicelwa leswa nkoka swinene xin'wana lexi nga xi vulaka futhi hi na rito lero tiya swinene ngopfu lero loko hi vulavula mixo swa twala leswaku se ku vulavula tiko hambileswi ku nga xitikwana hi ku ya hi leswi hi nga languta budget ya hina kambe loko hi na ntikelo wo karhi swinene lero vanhu vo fana na vona vo Elon Musk na vo Donald Trump loko va ri karhi va yingisela leswaku Afrika-Dzonga ri ri yini hi yise Israel ka court ya leyikulu futhi tlhela ku va na chairman ya G20 lero swo fana na sweswo swi na ntikelo wukulukumba ngopfu ehenhla ka ku va hi kota ku va hi twiwa swinene ngopfu lero influence ya hina a yi tsakeriwi hi ku a hi yimi ngopfu na America kumbexana hi hina hi kota ku va hi va
hi va ninginisa ku va kota ku va landzelela swilo leswi fanele ku va swi endliwa kumbe swi endliwa hi ndlela ya kahle. A hetiseleni ku languteriwe yini kusuka ka swiyenge swo fana va IMF veri va langutela yini ka tiko ra hina na hi tlhelo ra timhaka ta mpimanyeto veri holobye va endla yini? Se swona leswi va nga langutisa swona ngopfu va langutise ngopfu leswaku va sungula ku unlocka tindhawu to fana na vo ka infrastructure swo fana na gezi hi tona ti-constraints ta mfumo leti ti endlaka leswaku swi constrain ku kula ka economy. Energy yi na nkoka swinene ngopfu, transport and logistics yi na nkoka ngopfu swinene, kambe lexi kumekaka xa ha ri na ntshikelelo kumbe xa ha kokela ndzhaku i ku budget ya dyondzo yi le henhla ngopfu ku tlula matiko hinkwawo a Afrika-Dzonga, and almost ku loko hi langutisa hi ku landzelela ku na vanhu vangani ka atikweni hi kumeka hi ri henhla swinene ngopfu, kambe dyondzo a yi kumeki ri na vuyelo lebyi fanele ku va byi ri kona. Se xexo hi xo xivangelo kumbe ntshikelelo lowu kumekaka wu ri kona lowu vangeli loko a ko kota ku lunghisiwa na system ya education ku ti-skills ta kumeka ti ri kona leswaku vantshwa va kota ku kumeka va kuma ti-skills leti nga riki ta theoretical kambe leswi nga ta kota ku va huma va ya khoma hi mavoko va kota ku kurisa ikhonomi. Miyelani Holeni, mtivi wa ikhonomi kusuka ka Ntiyiso Consulting, khensile swinene nkarhi wa n'wina. Inkomo sweswo mingisero mgana lona na FM hi 22 timinete ntsena ku pela wena ya 12 a hi hundzile ku sungula. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula. Sweswo mingisero mgana lona FM komandela a hi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto. Loko hi vulavula hi timhaka ta mpimanyeto hi timinete leta nkombo ti nga sala ni ta mitlanga na ti-voice note leti ni nga na tona. Loko hi vuya ka sweswo a ni ta ka tlhela mhaka ta mahungu ni kombela ku hi phyuphisanyana miehleketo kumbexani a ni tivi hambi ho phyuphisa hambi ho ya mahlweni a ni se twa rito ra xisati ne a ni se twa rito ra xisati se ni lava ku cinca gere ku hi nga siya ka timhaka ta mpimanyeto hi sungula hi ku enya na miehleketo nyana hi ta kota ku yingisela kahle loko holobye ina godongwana va nongonoko wa yena u ta fika makumu na ka 10 timinete ku nga si ba awara ya 2. Se lexi xi lava ku endleka i lexi mingiselo wa mehe i ku kususela sweswi ku fika la ka hafu a hi vulavuleni hi mpimanyeto kambe loko se hi vuya na kombela va xisati mi ta tsundzuka ku na malembe yo tala kumbe lembe na lembe ngopfungopfu kola ka swihangalasamahungu swa leswi swa mabulu ku na ku hi kuma ti-video ta ku komba vaxisati va kha va rhumela kumbe va rhumele varhandziwa va voho va kha va a ni tivi va kha va swi ndlela yini sweswi va kha va swi endla mikama yin'wana va ti khomakhoma kumbe maswivoho sweswo taniya a yi dyondzi yini ku swilo leswi a swi heli kahle sweswi ni nga le ku vulavuleni nga khi rhumela yin'wana video sweswi a ni ri swi endliwa hi vaxisati ntsena kambe leswi humaku i ti-video ta vaxisati. Se xivutiso hi lava ku vutisa n'we vaxisati ku kahle hi ku vona ka n'wina swi nga va swi kha swi susumeta yini swilo leswi swa ku fanele sweswi hi tikuma hi ri na video yi kha yi hangalaka yi kha yi munhu loyi i mhana munhu i sesi wa munhu i kokwani wa munhu i butu ma swi twisisa nyana i nsati wa munhu ti-video ta fanele ti hangalaka a kha a handla swi swa vuyada bya mixaka walowa ivi loko se mi ta hlamula ku hayi i mhaka ya ku se a ku laviwa mali he swi ku tuka mara a mi yi rhumelela yini mi va mi kha mi lava ku fikelela yini mi va mi kha mi lava ku ndla njhani ku n'wi chargisa mi va mi kha mi lava ku ndla yini a hi buleni a ndzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula. hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pat Mathebula. Pat minjhana vayingiseri okay ku susela hi 94 ka xidemokirasi ta fika sweswi mula ku matidamu mambirhi ya ma ta va ma nga makwangi a Giyani na Malamulele kumbe yana hala vo Bushbuckridge
ho a hi ngo matidamu manharhu a mata ma nga makwangi botpet bridge rin'wana kwala Giyani ri khigelana na ra Adolf Mhinga rero ku ri in case ku va exit na entrance ya Giyani ku ri loko ra Adolf Mhinga nga ra khale loko ro sungula ku nyika problem leriya rin'wana ri take over a ri ta ri nga makwangi a ri ta ri nga engineeriwangi kusuka kwala bridgini rero hi botpet mi ya layeka Gaza Bivili a fa ku va na madindlela mambirhi hala ku ri 2 ways ma vona ku ri na yo nghena Giyani ku va na yo huma Giyani ma twisisa ku va na yo nghena no yo huma Giyani botpet a swi ta swi nga makwangi ku sukusela hi 94 ku ta fika sweswi a wo complain na swin'wana ya stipula takatana na ndhambi leya 2000 hi botpet yi kumi ku nga ri hama damu mati ma fambini mara kwala between 94 na 2004 leyiwa hi botpet ka 30 years in democracy a wu ta nga makwangi ma tidamu so u kome hi botpet Minjhani botpet na muhumelerisi mina hi ku vona ka mina loko ministara namuntlha a vulavula a ndla ku na le ka hina va ti 350 a ngetela hambi yo endla 500 hi ku hina van'wani mi kuma ku hi yo income ya kona leyi munhu yi n'wi nghenelaka so hi ku hambi ho a va yi tseni va ta humesa mintirho leyiwani a yi nge katsi vanhu hinkwavo mi ta kuma va ku mintirho ya kona yi fika ka 35 years ene hina van'wani hi over 35 swi vula ku hi ta za hi yimela 60 years ku hi ta kota ku ya kuma leya mudende lowukulu na inkomu khensile swinene n'wina mi nga tisa tlhelo rero ku na un'wana a nga ni rhumela hungu rin'wana leri ni vonaka ongeti ri na nkoka laha ra timhaka ta mati va ri mhaka ya mati a xiphiqo xa madamu va ri botpet ni twa vanhu vo tala va ku hava mati nakona mfumo wu fanele wu aka madamu a Limpopo ku na ku tlula kwalomu ya ka 25 wa madamu ku katsa na Dihope leri nga lo kihli hi mati lexi hi pfumelaka xona hi leswi va swi vitanaka water treatment plants hambi na ndoni yinene a yi na yona treatment plant ku va na damu a swi vuli leswaku lamaya mati lamaya ma ringanerile for consumption water treatment plant yi durha ku sukela kwalomu ya ka va 20 billion hi nga rileli madamu a hi kombeleni va hi endlela ti-water treatment plant ku nge vi ntiyiso Sambo kumbe swin'wana swi nga va swi ri ntiyiso kambe ku yi durha ku sukusela ka 20 billion mi fike njhani kwalani hi ku ku le ku ndliweni water treatment plant a Giyani ene hi te mati lamaya ma durha 5.5 mazwa 5.5 billion se loko ku ri ku water plant yi durha 20 billion ma swi vona ku tinhlayo ti nge pfumeli sweswo kambe a hi swin'wana ni twa ku khensile ku va mi tise tlhelo rero boto wa mina kumbexani mi nga ni rhumela email futhi ni kota ku twa kahle 20 billion a mi fike njhani kwalaho makume mbirhi kaye timinete a hi se ba awara ya mbirhi a hi tweneni nhloko mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mi nga rivali mahungu ya awara ya mbirhi ya ta hlayiwa hi 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi leswaku hi ta kota ku nyizela va xipano xa tiko xetleli va hetisela mbulavulo wa holobye Enoch Godongwana mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi vandla ra EFF ri tshembisa ku ta kanetana na swin'wana eka mpimanyeto wa timali tindlu to tala ti tele hi mati eNortham University ya Salt Lake yi tumbuluxile nkwama mahungu hi xitalo hi 10 ra timinetse u nga se ba awara ya mbirhi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula yana hi leswi mi tiyimiseli ku hi byela ku hikokwalaho ka yini mi rhumela tivhidiyo leti ni vona lexi a hi mukelaka xo tinqingho xi tshukile xikan'wekan'we ku komba ku vanhu impela va lava ku hi byela hi byeleni mi rhumela tivhidiyo titlhe van'wani va tlhe va koxa timali ka n'weheto yani ivi loko va koxa timali mi tlhe mi vuya mi ku i mhaka ku alava mali a mi hi rhumelela yini xo sungula hi ro rirhandzu ra ko hey
swi vula ku hina hi fambanga kahle a ku swi swona kuma video va ku hi le video ai kona man 0860002543 ni ta ni kombela va mhani ntsena encindani ni kombela mini loko nghena n'wanuna a ku halo n'wi byeleni ku muhaxi halaya i te lawa va ka mhani ntsena hi vo va rhumelaku swi wu pfuta hi swi pfutisa n'wina wa xinuna ta mi vutisa siku rin'wana ku mi pfutisela yini hi ni ndhava mi pfutisa Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u nge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu a hi sunguleni hi lo mingisero sungula nhlekani Pfukeni botat. Pfukeni sesi minjani? Pfukeni. I can't. Imbalala na marima asnati kwala halala tshama na ni ri Soweto. Pet mina ku va ba heti 50. Ti 350 vanhu bo tala va vangele. Sesiwe. Ni twe loko mbula vitu ku hamile ka swona leswi hina hi nga ka swona. Ni kombela mi ti ku dyondzisa nyana ku yingisela sesi wa mina mi ta kota ku swi twa ku hina hi vulavula hi ku yini. Hiri hileswaku ku na vanhu van'wana mi twi nga ri ko fane ku vulavuriwa leswi ngumela va tsere a kona man ene ni twa hi loko mi sungula mi ku hi mina swi mani wa ka mani a nongonoko wa wundi sweswo loko mi sungula ku ndla sweswo ha swi tiva ku ha ai mativa hi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha a kula khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi cancer swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hileswa swo mi kuma ku na kokwani ve le ku xanisekeni va byela hi xibedhlele va ku a ni xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula 08600025 ni mi byele ni mi rhumelela yini va mi va mi kha mi la ku fikelela yini a hi sunguleni laha Inhlekani minjani? Pfukeli tate minjani n'we? Hi pfukini kombela ku va xikala vito. Ni swi hleketile ku nhlokomhaka leyi loko munhu a nghena a nge ngheni a ku hi mani wa ka halahala loko a za nghena ku ni mani wa ka halahala i vhe swi twa ku a nga la ku vulavula hi swona n'we mi ri yini n'we? Hi la ku vulavula hi yona leyo senda swithombe na ti-video. Ya. A ni loko munhu a ri marhandzwini a nga ti hleketi kahle o rhumela swilo leswi a rivala ku munduku a nga wu tivi ku swi ta va na switandzhaku kumbe njhani. Hi nga se fika ka switandzhaku loko munhu a rhumela i va khala ku fikelela yini? A ni lava ka vo papa na vo buti va swi kombela. Ni vula swona va swi kombela va kha va swi kombelela ku yini? Hi ta va hi nga swi tivi ku va swi kombelela ku yini kambe hina va ka mali hi va hi kha hi senda hi kha hi tibyela ku hi ti tsakisela vanhu va hina. Ni vula ku mi fanele mi vilela ku boho mi ngo ni kombela ku ve mina ni kona a ni ri a
a mi to tala ni nga kona kumbe mi ku mina ni tala mi nga kona mi zami ni kombela kunene ni ta hi xithombe hi leri nge yini kumbe va la ku ni nyanga loko va ri ntirhweni ya ne ivi na n'wina hi ku mina mbilu ya rirhandzu va vhe va ku yayi mi ti byerile ku lava va ka hina lava kasi swi nge heli kahle se mara loko mi kha mi vona swa mi vona ti-video ti nge le ku hangalakeni mi ri wa xisati mi vona wa xisati kulobye a kha a poyiriwa hi ndlela yaleyo kumbexana a nga poyiriwa ntima mara hi ku vona ka mina ni vona nga ri va kha a poyileka kumbe a poyiriwa mi titwa njhani hi titwi kahle a swo tsakisa a swi hi khomi kahle na hina va ka mani swi va swi nga tshamisekangi un'wana na un'wanyana se hi vona hi un'wana na un'wanyana hi ku social media yikulu na maxaka ya wena loko ri na vana swi nyumisisa swin'wana mara hi nkarhi walowo i va hi kha hi nga swi hleketi loko ma ku ni rhumeli phela ni vona mi va mi nga swi hleketi loko xo pfuta n'wana wa n'wini ta ku yini hahani wa n'wi va ta ku yini papa ntsongo a mi a swi hleketi sweswo mi va mi nga ri ka swona mi va mi ti hleketelele wa loyi mi n'wi sendelaka ntsena ku a ti tsakela ni ta va vutisa lava va xinuna ku vo va kha va lava ku vo yini ka swona ni khetsile tsutsumi inkomo n'wina mara masenda a ni nga se mi vutisa sweswo kumbe a mi le ka xilo a ni sendi mina why i ta ni vona loko a ni vona mi ri ta ni vona loko a ni vona a hi buleni va ka hina mina minkarhi hinkwayo loko ni vulavula na loko ni pfula nomo ni vulavula ka xiyanimoyani hayi leswi swi sesi lavaka hala hayi loko ni pfula nomo ka xiyanimoya ni va ni kha ni hleketa ku ni na maxaka ni na va makwavo ni na hinkwaswo sweswi na va hleketa vanhu valava masivo a no vulavula njhe sweswiwani loko GT ya lo tshama leyi a Waterval i vone loko a tshamini va ku khala nga boto i ndisa wena ya ndisa mina hoya ku i khala kona va ka yini 0860 0025543 na vona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela a ku na munhu la 0860 0025543 ai amukele n'wani loyi nhleka tati njhani epfokeli n'wina minjhani sesi I can't meri yini a ni tivisa ku mhaka ko va ku loko engheni marhandzweni nkarhi wun'wani wa kopeka etibyela mara loko ni na ku vulavula ntiyiso swi endliwa hi vana lava nga va sweswi hi vo swi talaka ku va swi endla sweswo na va ti-age letikulu ni nge endli sweswo ni ta mukaneta phela na sweswi ku ze hi vulavula hi swona i mhaka ku n'we va ti-age letikulu n'we na thekinoloji mi nga yi tiveku kahle mi rhumelaku swi ve mina ni ka thekinoloji mi nga yi tivi kahle ni vula ku swona ni nge hi n'we a ni mina ni landzelela leyi n'wina mi nge swi endliwa hi vanhu lava hi vulavulaka hi vona luya n'wana a ri free state nga ri sweswi MAC kumbe yini a hi n'wana ntsongo na loyi na va lava hi vulavulaka va ko va le Bokone Bophirima Northwest a hi n'wana ntsongo i swikombiso leswi swa vanhu a ndzi vona swihlangi futhi mina ka swi kha swi rhumela swa yi tiva thekinoloji swi ku rhumela va open once xi pfula xi vhe xi nyamalala se n'wina hikuva mi yi tivi swi endlisa lexi botsete swilo leswi swa nyumisa mani ene loko na ta mi byela ku swilo leswi ku humelela hi n'wini a no la ku ta ku vulavula hi rihlovo ro karhi mara vo rihlovo ra hina machangani ni nge swi endli botsete swi endla hi mihlovo ku na muhlovo wun'wani ku va va ndla swilo swo ka swi nga enani a va vuli nchumu hi swona kumbexani mi ngo ka mi nga se hlangana swona a hi tshikeni swa rihlovo hina hi le ku vutiseni xivutiso ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini tshikani swa rihlovo hi ku swa rihlovo swi ya hi ku ngomile endhawini yihi swi tshikeni sweswo a hi vulavuleni hi ku swi nga kha ku lava ku fikeleriwa yini lava nga ku lava ku fikeleriwa ku va ta swi vona ku hi mina munhu wa njhani ngopfu a ni mi kuma ku vanhu lava va hlangana ka social kwale mfutini se mi vula ku munhu i rhumela munhu video a kha ti khoma ka munhu wo ka nga si tshama hlangana yena ene swi tele ngopfu sweswo ku a ta n'wi vona ku i munhu wa njhani
kambe ka vulavisisi lebyi hi nga na byo sweswi a hi swona a rhumela vanhu lava va nga swi nga pfuta la a va rhumela vanhu va vona hayi vanhu lava nga tivaniki munhu loyi a ndzi n'wi tivaka ni nge n'wi rhumeli wa mi tiva musi ni n'wi rhumela ku swi kandza yini kumbe hi n'wina mani a hi kumeni van'wana 0860002550 swilo leswi va nga ri ku swi vulavuleni hinkwaswo mani vo ti vulavulela loyi lava hi nga ndla vulavisisi koho ku fika sweswi vanhu va koho a va rhumela vanhu va voho va khale hayi loyi a nga n'wi tivi hikongo loyi hi me Pat Khalanga ni rhumeli ni ku vona ku hayi hi ku na leswiya swi na switori a hi amukeleni n'wana hi loyi a ka ha na munhu la 0860002543 i khume nkombo timinete ntsena ku nga se ba awara ya ku nga se ba awara ya mbirhi un'wana mi yingiseri loyi nhlekani Enhlekani Bodypad. sesi wa mina Ni pfukile. hi va lava hi ngo vo Pfukile ni kona sungula ku nghena ni twa mhaka leyi yi ni tsakisa ngopfu. Na vanhwanyani va mhani hina hi nga na problem i kuma ku i rhandzana na munhu loyi a nga na nsati se loko mi ri vambirhi na munhu loyi hambi ku n'wi tsakisana ku ndlela ku prove ku wena i rhandzana na munhu wo karhi u kuma ku munhu i dumile ma swi vona se loko u dumile i la ku va swi vona vanghana vona ku wena i rhandzana na yena i to veka munhu loyi luwa n'wanuna i va a nga ri ka swona a nga swi vona nkarhi wun'wana se wena hi ku la ku tsakisa vanghana wo ti fakela kwalaha i veka foni yi seta kahle va nga swi voni lava xinuna i va nga ri ku swi voneni no yaleyo i yin'wana ku na tlhelo leri rin'we mi vulavulaka hi roho hi leri ra ku mi thepa munhu a nga swi voni mi thepa munhu un'wana sweswi hina hi lakalela ka ku n'we mi ti thepa n'wina kumbexani mi kha mi ti khomakhoma n'wina mi kha mi ti khomakhoma ivi mi hetelela mi rhumela ivi swi ya wela na le ka vakhalanga ni ta kona kwalani Bodypad loko ni ti mi nga jiki kule okay loko se ni ti fakerise leswiya ni ri na yona vhidiyo loko a ri ntirhweni kumbe a ri na nsati wa yena na n'wi sendela loko ni n'wi sendela i ta swi vona ku hi mina se ni rhidi ni la sweswiya swa ku kombisa ku tana hali ka mina ma swi vona no n'wi vitani hi style mi va mi kha mi kombisa ku yini kwalano ku mi tirhise rito rin'wana mi ta yini mi ready ni ri wani vona na hi rero na ku n'wi disturba kwa suka le nsatini wa yena a ta hala ka mina no n'wi vitani hi style ni ku a wu ti haleni na se loko ni senda swilo vona ku kayela yini mi va mi kha mi ku vona hi kayela yini i ku i kayela sweswi a wu thuleli i ta ze fika swilo hinkwaswo nghendleleni ta ma swi vona ku hala ku na leswo nyanganya lawa se a mi swi hleketi ku siku rin'wana swi ta hetelela swi ndlisa sweswiwani hi leswo a ma hleketeleli maxaka ya n'wina va makwavo va hinkwaswo sweswo ku vo va nga hetelela mi hlangana na xiyimo xexi xi nga hetelela swilo swi fikisa swi nga xiswona nkarhi wolowo a ni swi hleketa a ni mina ni lava ku loko luya ni n'wi lava hi nkarhi wa mina a kota ku ta ku yena loko se a borekile kumbe hi nga ha ri swin'we a nga swi humesa swilo leswiya swi famba swi ya lomuya se ni poyileka ni va ni nga ri ka swona mara se loko se swi ri kahle ni n'wi sendela a ta sweswo a tsutsuma a ni tshumelela swi va swi ri kahle mara loko se hi hambane ni kuma ku se wa ni poyila kumbe mina ni lava ku n'wi poyila ni faka swilo leswiya se ni duma hi ndlela yeleyo no lava ku n'wi komba ku na nsati wa yesa ku na munhu wo karhi kumbe na swi n'wi onhela kahle kahle so n'wi kombela ku va swi n'wi tsakisa ku va sweswo onha mina ni tsakisa ku mi te na tlhelo rin'wana leri a hi nga se ri twa ra ku mi va mi xikongomelo ku va ku ri ku lava ku ringeta ku vitana un'wana ku lata ku hi nga ta haleni wa kaya lowu a hi twaneni un'wana hi loyi 0860002543 na wa vona vaholobye va kha va tshamiseka na swirho swa huvo ya endla va kha va tshamiseka leswaku hi awara ya mbirhi va ta tisa mbulavulo wolowo vonge n'wana ti Maluleke u ta va kha hetisela mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi 10 timinete u nga si ba awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM akomba ndlela hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Nhlekani minjhani Bodypad? Pfukile minjhani ka tata? Pfukile. A kensa swilo loko mo enyana rito mo mi xintana swi nga onhi ngopfu mara mo ku inyana. Hayi ku na problem. Mata swin'wana swi endlaku Bodypad i timhaka a ni tshama ni swi endla ni nge swi endli mina mara ku no va ni hlangana na buti hi va hi ri na ku tsakelana hi ya mahlweni na swona sweswiya loko hi nga ha ri swi nga ku ri ni kombela a ni rhumela so karhi ni ta n'wi rhumela hi ku nkarhi walowo ni le marhandzweni na yena ni nga tivi yena ku ri yena u va tiyimiselini hi mina ma swi vona loko se
swi fika la se hi nga ha twanani ku kona o tala ku ta tirhisa mhaka liya ni nga n'wi rhumela hikana ni n'wi rhumelangi in public hi rhumelani hi tifoni ta hina kwalani moyeni ma swi vona se loko se ku nga ha ri na ku tsakisa ku ya mahlweni o tala ku ta tirhisa swilo leswiya a ni khoma hi swona ku ri yini ni nga suki laya se loko ku ve i tala ku swi tirhisa hi ku za hi vulavula hi swona muthiku a hi dyondzi hi yini ke mamani ku tsandza yini ku mukela ku heyi nga ri halawani swilo leswi vonaka swi heleli ka hina vambirhi swi tala ku pfuta mara loko mo mi ni khomini mi vulavula na mina hi ndlela kahle Bootpad a ni voni ku ri na mihleketa leyi nga va kona ku ri rin'wana ra masiku swi ta va hi ndlela liya a ni ku sweswi ma ha ni tsakisa ha tsakisana kahle munhu wa mina ni kombela u ni rhumela swi ta ni ku hleketini njhani ni ri kwala tirhweni na mina ni twa ni tsaka munhu wa mina wa ni hleketa ni nga ri na yena hayi swi lava ni nga n'wi tshemba munhu loyiwani ma swi vona se loko munhu a ku hleketa a swi kahle ko ku hleketa ku tlula ku hleketa ni vula ku a swi kahle ku hleketa ku phela ku hleketa hi swilo swa kahle mara swi va ku ni ku hleketini u nga ku u ni rhumela nyana ni ku vona nyana munhu wa mina even na mina ni twa nga ku swa ni dikidanyana lani no rhumela ma swi vona swi ta vuya mihleketo ka ndzhaku ku ri a ni fanele ni nga swi endlangi mara se swi endlekile vana va masiku lama vana va swi tiva swilo swa masiku lama va ri loko va mi rhumela ni mi tala ku tirhisa swa ti-WhatsApp minkarhi ya ku tala loko mi rhumela va ri ku na xin'wana veri i open once hikokwalaho ka yini mi nga tirhisi xona mara technology ma vona vana va masiku lama like technology va yi tiva that's why mi twa ku va ku na ti-BBT we were born before technology ho swi wela xihehla a hi se n'wina hi yo mhaka ka ku pfutapfuta ya n'wi se mi nga basa na misisi hi ku hleketa ma swi vona so ho fane like hi ri va mhani ku swa nyumisa a ni nge tshami na mina ni hlekele ni vona un'wana n'wansati a kha yi xanisiwa hi ndlela liyani yi nga va dyondzo ya kahle ku ri a hi hambaneni na swona loko vo tshuka va ku va ku hleketini tshinele lava nga kona or va ku tshinelela vona